Zimska služba javno-komunalnog preduzeća Put spremna je za predstojeću zimu, rečeno je na redovnoj smotri zimskih službi. Predsjednik štaba zimskih službi i član gradskog veća zadužen za saobraćaj Nemanja Vukčević ocenio je da će zimske službe kao i lane adekvatno funkcionisati, dodajući da im je na raspolaganju oko 500 ljudi i 150 vozila. Javno-komunalno preduzeće Put nabavilo je nove kamione, posipač soli i 3 noža za čišćenje snega, što bi trebalo da doprinese boljem radu zimske službe tog preduzeća. Servisiranje i remont mehanizacije su završeni, a obezbeđena je i konstantna nabavka soli. Javno-komunalno preduzeće Put je spremno i veoma nestrpljivo očekujemo prvi sneg kao i prošle godine. Ja se nadam da ćemo i ovog puta izaći kao pobednici, ali kao što sam prošli put rekao, jako je nezahvalno se boriti protiv prirode, ali mi ćemo dati sve od sebe i kao što vidite, našu novu mehanizaciju smo odmah stavili u službu zimske službe. Predsjednik gradskog štaba zimske službe Nemanja Vukčević kaže da je zadovoljan kako su se javno-komunalna preduzeća pripremila za zimu. On dodaje da je, za razliku od prethodne godine, vozni park u većini zimskih službi obnovljen u proseku sa po 2 vozila, što će olakšati čišćenje snega. Imamo 24 časa monitoring, spremni smo, imamo oko 500 ljudi uključenih u zimsku službu, imamo oko 150 vozila i nema iznenađenja, samo treba da budemo strpljivi ukoliko dođe do većih padavina, da stvari ne mogu da se dese za 5 minuta, nego da je potrebno vreme. Zimska služba javno-komunalnog preduzeća Put, koja posjeduje 58 vozila za čišćenje snega, održava gotovo 500 km saobraćajnica prvog prioriteta, oko 272, kao i 80 km državnih puteva na prilazima gradu.